Uwe usamla nagashnong mukla mission ya ubalatip kerteng kum ubehel dan dekar. Ubadairu ukun baar na plengki henyangut sipara jongka kong tilda dekar beruma pila mare. Da kajing slur klam dadan syu kajing syapting. Ulala ban plaj im ya uwe urang ba breu. Uba jan ngam jelop hakwe kapung doka. Kabada nagashnong musdai kabahap hapo ka mukla West Jintia Hills District. Ute usamla habai keren berunong tok kubor jong mopor ulai tu. Baute orang bak breu ulah hapo ka tiga pung hakalai tarik menta unailur arjar apoar. Hakapor kumba arch tiang no paisngi katba udang exite naga jingam jelop hapdeng jong tiga pung. Marmar usamla behel dan dekar ulan no pum bandaitan yote orang bak breu syarut juga pung. Ki pai ba babun ke badan hakata kapor kelas dang banyarap lang yote orang ba ubom patip kerteng ondal wan penpoy syarut kapung. Do behel dan berkipai ba kilera ben kenyot ika nakakpo hadu baute ubreu ulalaj im naga jingam jelop. Susu usamla behel dan dekar ulai tu bakane kalaja haswa bankut jungka jinga kop kuai. Hari kibabun ne kipai ba badan hak te kejaka kim syamlanut ban jarap yaute ubreu. Namar ka jing jeleu jungka pung bad ute ubreu lapoiru syaki benta kibakam syapedeng jungka pung. Halor kene kakam slur jung ute usamla kasengkasi Jintia National Union hapo ka jingalam upresdan Maniman and Shadab Arangkat kajing dan lang kinoelam kacado Regentia Maya berkahanyo trap New Generation Movement kilapan long kajing penkuburom yutu samla hakas ngibalang hakajing lang kabalengkot kabalapan long ha Highwinds Restaurant hajan kapung Talaskeng. Nakaliang Maniman Shadab uloong bakane kajing penkuburom yu samla behel don dekar kalong ru sibenta ban aimen sim yu halor kane kakam slur jung ban pelaj im kamen sim jung te orang ba breu bat karmen bakane kakubor kan poi syu te orang ba. Ulong ru bakane ka kam slur jung usamla behel dan dekar kalong ru kum kalat ban ai mesim ikiwede badah ke juga por kalong ru ke bas ngusarong ba une usamla ulale ikene ka kam hakmat jung kispa angut kibal sakhi hakate ka sngi uma syadap ulong ke bas ngukmen kalong bakidang don kum kini kisamla po karilum jentia kiba slur berle ikene ka kam ka babaha bat buru ke jing duai ba usamla behel dan unang yo kamet ka bakoi bakhya bat kit bokir yang ba undang yo kamesim sngurit bar ka jing start jing sempang hakajing im kabaman lakasngi. Ngau betul bihun dan kar sa chong ita muklam chon. Gabe payong otik gabe tak tilda kar payong pral merit. Terus ni lettering man am gajing kwe competition chati ja musda dai. Man chwa ko to tahap sah, tahap tu. Na menyenga gedang pelang tiap pelang taro. Tapi na jana menrap eci anu sentimeter orang rap di jengai. Hau tengah pelang kuya. Man yo yo habu. Tigi burula ya bon no. Warak dogo yo hau sepo. Da yo warak amrugwa bin yarap ya yo. Tip sendet pai dari mesin hanga. Pet the jam the yarabo mandala ite the kibru biya la ke sejong teman ite par ngam le semena emro bin ngam amot wara bugi al sudong pung dabru wai man mana po sejong no the si ye yo ngam yo di opai tang e le ye mi yo di o ngala the sula di ukara ngasa kadang mau juga orang dikelik cepat, mana orang stay there, belum pun. Saya. Mengira betul. Si minit stay nyam teh ini sepuluh. Ngah belang kue belang tiap belang tap, demi teh yom em tahu ni. Man demi sesi minit boy, kadang bayar, ya sah terjam. Em mesti yang tanggungan. Wele lami tak ketengri ke yang itu, bonjok yo di laki di program. Ketika maki iban Islam tu kan, tangga engkam lagi percang ini, kelam ni engkam percang ini, penyo kan besar dan hatam. Tu ni kero, ketika telan tu orang belai hau, kau orang iklam mungkin, ini orang iman, orang ketika ini, kam jam kampan. Jangan ada sekali. Tujuh kero orang umat Ruslo, ye orang mana ni kata ni kata mesti dia. Ukuran mesti kumah, mahal kena yo, tangi kam penyo,
ngau pi was tak kelam seluti tambah I film ye penyem teman ngau kulo sibun ikam ngobha dan ikam nguslur yo le se geni la tok ke cimplan ke yong lai ba eu lai geni ko sen hunu khro bo mu wo ga wo te yu ka ke jimla ni geni ko penken mo geletrik ubnayo khende arja apa ke por do bangga architect bo ngang pe perkara bo sami geni ka awat hunu khro te I hidup por imani kami nampak kita hidup. Kau orang kau ada khana ini ketika perom nene history ke yang wah mungkin mido nene mungkin bani wali cina mulai. Ile mungkin mido ile mungkin ni wali cina untuk nuwa. Emi ketika jumpa kelak ke yang kau orang cong manharap di maat. Tamu mungkin dia kelam, tamu mana halu hute Ibu di kan arkat espa. Tamu ubil ketika mensen ko cuni ram. Yo lese ipli kau mungkin ngam cukup. Temiok kena te kau orang kita ban. Tu pelan penjok bertai. Tani ti daw bihul. Haperdi yang ketika sini. Wah ublai lang mayau yang berilum jantia yang ngam kelam sibun dan kelam sejengai oleh se nang emilok iu sausi tengah du di uang ngaki bakir biang wa eu bihul wa mohol em ketika mesin senyau serong dan eu senyau hanga wa yo irang ni ka kurang ni gesli dan em cucu ketika mesin ko irap ivitawan dan i pralok nei wa em hini hawa yo ite jitam dan ite jipe yang prasnam yo i dan lem to i prasnam yo i Toma ni kamu mesin yang bihul, mau irap pelat. Kecil cikriu, Prabu tak mang kecil cikriu lai. Hawa cikri jan bihul jan ketika sini pot pelat ibu tu buat jan ambil tu kagana. Kau ang ketika keteman, hawa cikri bi ham jan ibu tu buat. Tu bihul ambil tu, tahu ngai ada jan umpai berkat dia kamu ni. Teman hawa te manga yuyo kau. Wah, ini dia yang ibu buat kat jemduai, akhmat jauh belai uri sumar, kerudau bihul, berdapat hit bersam tu, berdapat cucu tu ketika kita kat campang, dan ibu yarap cucu, ibu macam itu. Ibu, warla ya presiden yang KJNU, wada yakmat, nak mentah ni ke awat, dan ni ke jing penselur. Yang ikon yang ke regentia yang ini kamtam namta winu kunro em lang ini uba diholden dekat kamada ong winu noilam wada yarap ya kiwa em hagejinge ong sibon si ai kenten henry kemo ya gawi ga keparchi nong samaria babha Yarap uya ute uwi UM hagacing ngaya war ki yang ki ini gua am sofer UM na beri yang ibu am jok sinyau ite kesuri kamtam i kristan sinyau bahai tema non samare baha kacing yarap yang o man gua kacing mentoy gua sukai hado kata man gua kacing pelat im te gaya gua ko ong ini man kamtam ye ki nongelam yang kecai beru ki nongelam yang ki sen bahalang kini to em kamha wa wat yaktin yung blai da ongo maya ya ki paramarjan mot da e nuksao ye ketut ke farsi yung samane ba maya ye ki paramarjan adam le bhai ye ki wi yarap ye ki ye jing yung kita ki ublai u ke bainong eu ya kita kinong irong tengah ku awong ini nak liang yang i kijai puru berok wa to nya emi kam sen yang ni khnro u yarap ivi lada em haperdi yang kecing chem yang kanu ka benta wa chem jing ki paradok rasnam yang i
Mikam ngani mansen. Kani to ke kubor aku au ong na galiang lunga mio asibon skiten sibon si ai kenten kublai sibon liter. Na liang yung kasen yung i. Bonsen hi iman to iman ite pradok prasnam yung uslo. Umi isikman. Tahajing ito umi kro. So pelaim wawang man tu wak mau tu sini. Wa nalia yung isya serong luang wa kau ang pite man di kat ar kat lespa ipai ba im hitu. Ul tho yi nong nane ul tho ite pras yung iwo yo i bete kalelak mane ka arlak pras. Taman yi ketika jing im yung tu wa nang kin korika. Demi ulu kuro cerut. Wo pelak im yo. Mangasnya man kau omite mangasnya man ketika jing serong. Em kehangawa i gam pianang em piaman ite ikro na po rilum jantia yung ipia kau em ketika mensen gejing yitik na. Em gelek ketika mensen go pen yibit tawan. Yiwum yi nuksau ya kesai. Dah hinu ikep ijik ya. Teman mu yang yung iman ketika yerok mene ketika buram lai ga man sudah kerowa ni kesti go e ba awon.